Baramutse neza mwese bakunzi ba Mutarama TV, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, twizere ko buri wese akomeje kugira igitondo cyiza. Turi kwa gatatu, turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa munana mwaka 2025. Reka mwese mbaramutse kandi mbifuriza ibihe byiza. Nizere ko buri wese akomeje kugenda amererwa neza cyane. Nimba by'umwari kutameze neza muri kino gitondo, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uyu mwanya n'ibintu bitameze neza, reka nkubwire ngo ejo ibintu birahinduka bikagenda neza cyane. Nyemera rero nubundi turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa muri kano kanya, bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma by'umwariko reka nkubwire ko tugiye kwinjira muri gahunda z'amakuru azindutse avugwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye abinjiye mu gipolisi cy'u Burundi yuko bakwiriye kuba maso bakarindira umutekano abaturage, ndetse bibutse yuko inshingano za mbere ari ukurinda ubusugire bw'igihugu bafatanyije na bagenzi babo. Ni mu muhango wabaye ku munsi w'ejo nyine, ubwo abapolisi benshi cyane rwose binjiraga mu gipolisi cy'u Burundi, ndetse bakaba barasabwe gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya na bagenzi babo mu bikorwa bigendanye no gucunga umutekano haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Nk'uko bigaragara, yanibikije yuko kandi Uburundi bitewe nuko hari igihugu kiriko kiratera imbere, hari abanzi benshi bakomeje kugerageza gushaka gutabera igihugu cy'u Burundi, ariko yongera kumvikana avuga yuko ndetse anagaragaza neza yuko uko byagenda kose ngo inzego z'umutekano, inzego zo kwivuna abanzi zihari, ndetse ngo zihari ku bwinshi, ngo se ziteguye gukora buri kimwe cyose mu rwego rwo kugira ngo ziburizemo rero umugambi cyangwa se imigambi yose ishobora gutuma habaho ibibazo bishobora kuba byatuma Uburundi busubira inyuma cyangwa se muri kahise. Hanyuma reka nze no kukubwira yuko kandi leta zunze ubumwe za Amerika kugeza magingo aya ngaya zamaze gusaba abaturage bayo by'umwihariko kugerageza kwirinda ibihugu bimwe na bimwe. Muri ibi bihugu bamaze kugenda bavuga harimo by'umwihariko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibihugu bigera kuri 21, ariko harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ni ukubera iki bavuze bati rwose ibi bihugu mu byirinde, tugiye kubirebera hamwe. Ariko ndakubwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze no gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya wasimbuye General Gervais Ndirakobuca, wari usanzwe ari Minisitiri w'Intebe wa kabiri kuva Evariste Ndayishimiye yatangira kuyobora Uburundi. Akaba nawe yarasimbuye cyangwa se yarasubiririye General Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu akaba ari mu ibohero rikuru rya Gitega nyuma yo kwagirizwa cyangwa se gushinzwa ibyaha bigiye bitandukanye, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu kuri Mutarama TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, twizere ko buri wese akomeje kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere ugeze hano nyine, reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe, ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku makuru agezweho bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya, ubwo bari mu Rwanda, bari muri Afurika hose, abari bwota amasimbi mwese rwose reka tubifurize ibihe byiza, ndetse tubifurize gukomeza kumererwa neza cyane. By'umwihariko rero reka dutangirire ku makuru akomeje kuvugwa muri kino gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo mu Burundi habaye ibikorwa bigiye bitandukanye, ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda babivugaho cyangwa se bakomeje kugenda babigarukaho. Ariko kandi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kwinjiza mu bigendanye by'umwihariko no kwinjiza by'umwihariko inyamiramabi mu mwuga. By'umwihariko ni ikese yuguruwe n'umukuru w'igihugu, nk'uko byamaze kugenda bigaragara mu ijambo rye, by'umwihariko mu kwinjiza bano bapolisi bashyashya. Evariste Ndayishimiye yasabye yuko bakwiriye gukora ibishoboka byose bagafatanya na bagenzi babo mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no gukumira ibyaha ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yavuze yuko kugeza amagingo aya ngaya igihugu cy'u Burundi kiri ku muvuduko w'iterambere, ndetse ngo kirashaka kwishikana ku mbona kazoza, ndetse yongera no kuvuga yuko ibyo abo bantu bariko barasabwa binjijwe mu gipolisi ari ugufatanya na bagenzi babo mu bikorwa bigendanye nyine n'iterambere ndetse no gufashanya, ndetse nabibutsa yuko ibikorwa bigendanye cyane cyane
ibikorwa cyane cyane bigendanye no kurebera hamwe rero uburyo umutekano w'igihugu waba umeze ndetse n'uburyo bagomba kuwucungera, aricyo kintu cya mbere basabwa ndetse banasabwa kuba bashyira mu ngiro nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma kugeza ubu ngubu kandi abakurikiranira hafi ibibera hano cyane cyane n'ubundi hano mu gihugu cy'u Burundi bazi neza yuko ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 zibarizwa ku butaka bwa Kongo, cyane cyane nyinshi kaziri ku mupaka uhuza RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko rero ari imiyo mpamvu nimero ya mbere ikomeje gutuma mu Burundi hinjizwa abasoda ndetse n'abapolisi benshi mu rwego rwo kugira ngo bafatanyirize hamwe mu bikorwa bigendanye no gucunga no gucungera imbibi, nyuma y'uko kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa byose byerekana ndetse bikanagaragaza neza yuko mu Burundi haba hari ibikorwa byinshi bishobora kuzahungabanya umutekano. Kugeza ubu kandi ingabo z'u Burundi bivuga ko zikomeje kugira uruhare ruremereye cyane mu bikorwa bikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo bigendanye no gucunga umutekano, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko n'ubundi hakwiriye gukorwa ibikorwa bigiye bitandukanye byo mu rwego rwo kwivuna abanzi nk'uko bigaragara. Ibi kandi byabaye ku munsi w'ejo ubwo Variston Ndayishimiye yishimiraga n'imyiyerekano aba bantu bagaragaje. Nanone ku rundi ruhande yanashimiye abakomeje gutanga iyo myitezo ndetse n'abinjiye muri rusange. Nkiri mu gihugu cy'u Burundi nyemerera nkubwire yuko kandi hamaze kugaragara minisitiri w'intebe mushya. Perezida Variston Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagize Nestor Ntawuntuye minisitiri w'intebe mushyashya wa kiriya gihugu usimbuye General Gervais Ndirakobuca, batazira ni General de Police retired General Gervais Ndirakobuca. Ntawuntuye kuva mu Kuza kwa 2024 yarasanzwe ari minisitiri w'imari mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri kandi tariki ya 5 Kanama 2025 nibwo yemejwe n'imitwe by'umwariko yombi igize inteko ishinga amategeko nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bitangazwa. Ntawuntuye kandi yasimbuye kuri izi nshingano Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca watorewe kuba rero perezida wa Sena y'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru aturuka muri kiriya gihugu kandi cyo mu majyepfo y'u Rwanda aravuga ko Perezida Variston Ndayishimiye ateganya gukora impinduka zihuse muri guverinoma, aho bamwe mu baminisitiri by'umwariko bayivanwamo abandi bakabahindurira imirimo. Ibi nibyo byitezwe ndetse byamaze no kugenda bigaragara, aho abenshi bamaze kugenda bavanwa muri izi nshingano nk'uko bikomeje kugaragara. Hanyuma reka nkubwire yuko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikintu gikomeye cyane zasabye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gusaba rwose abaturage bayo kwirinda ibihugu bigiye bitandukanye, ibihugu bigera kuri 21 byose. Muri ibi bihugu kandi harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu bikomeje guteza impaka, bikomeje gutuma benshi bibaza bati ese ibi bintu bya biteye bite, bya bihagaze bite, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo kwirinda gukora ingendo mu bihugu 21 byo hirya no hino mu isi mu rwego rwo kwirinda ibyago bashobora guhura nabyo nk'uko bigaragara. Amerika biciye rero mu ishami ryayo rishinzwe ibikorwa byayo bya diplomasi mu mahanga yagaragaje ko yashyize biriya bihugu rero by'umwihariko mu rwego rwa 4 mu bijyanye n'ingendo. Uru rwego kandi nirwo rwa nyuma muzo rero igenderaho n'ubundi igira inama abaturage bayo uko bagomba kwitwararika n'ubundi mu gihe bakorera ingendo mu mahanga mu kwirinda ko bashobora guhura n'ibyago ibyo ari byo byose. Ibihugu Amerika rero by'umwihariko yasabye by'umwihariko abaturage bayo kwirinda birimo rero Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Brahma ndetse na Repubulika ya Centrafrica ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birimo kandi Haiti, Iran, Iraq, Liban, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani y'Epfo ndetse na Sudani, Syria, Ukraine, Venezuela ndetse na Yemen. Amerika kandi yamenyesheje abaturage bayo ko kubakumira muri biriya bihugu n'ubundi bishingiye ku kuba ibintu bitifashe neza, ikindi ikaba ifite ubushobozi buke bwo kubatabara mu gihe n'ubundi baba bahuriyemo n'ibibazo nk'uko bigaragara. Yunzemo iti aha hantu rero ni habi, rero ni habi, bityo kuhasura rero mwaba muri kwishyira mu byago bikomeye cyane. Amerika yasabye abaturage kwirinda rero gukora ingendo muri biriya bihugu mu gihe hafi ya byose n'ubundi bimaze igihe birimo intambara ziremereye cyane, ubundi akaba ari ibihugu bisanzwe n'ubundi bidacana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
urugero ni nk'igihugu cy'Uburusiya gisanzwe by'umwihariko gisa no kidacana uwaka na Repubulika n'iki gihugu cy'Amerika. Ibindi ni nka Belarusi irasanzwe ari igihugu kirimo abanywanyi bakomeye cyane ba Perezida Vladimir Putin kwa Lukashenko nk'uko bigaragara, ndetse ibihugu birimo nka Korea ya ruguru nabyo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, izo za Iran, Iraq, Syria, ni ibihugu usanga birimo abanzi benshi b'Abanyamerika, ku buryo rero ubona yuko ari ingenzi kuri Leta z'Ubumwe za Amerika kuba zasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo muri ibyo bihugu. Hanyuma reka tugaruke mu kanya tureberamo ibindi bikomeje kugenda bivugwa.